MC muini wegatu bururi-ini wa Kenya MC Karago ni arekorire haceke igongona riria arakorirwo agitabania kuria Ruiru Stadium ria mutumia uria wari wa hau gabere wa Mutheke Ngei Kesia wa Kariuki. Itana kumenyithia maingi no ngorie na gitio utuike wa go subscribe, like, comment ndukariganirwo kuhinya ka notification bell ukoragwo wa mbere kwamukira muogo wa Mugikuyu. MC wegatu bururi-ini wa Kenya MC Karago uria urakorirwo agitabania igongona ria Kesia wa Kariuki kuria mwena wa Ruiru Stadium ni arekorire haceke thutha wake kuhemira ko baby na mwendo wake Karoka True kamweke ga gukorwo magicanjamura andu igongona-ini riri. Uria Karago atararirikanaga ni ati igongona riri rirari ria kigoco tiria nyimbo cia muthungutho, na Karoka True na Miracle Baby kuheo kamweke gaka marambiriirie cia muthungutho na ciugo iria marakorirwo makihuthira hau stina korwo cigikenia MC Karago. Na Karago ni arekorire giconoko-ini mbere ya andu, na ongiroraga video-ini gaka ni urona Karago ni arakorwo agiconoka muno tondu we no wa githomo kia aroti kiria gitakoragwo gigitikiria ciugo ta ici. Wirorega video gaka nginya mwisho na ndukariganirwo guku ni kwa mwago wa Mugikuyu African CN. Sasa nalikumbuka. Mayega. Te amo atake. Te amo atadi nai. Namukonde tomo indere. Namukonde. Adera como itera rere. Igongona ria mamuito kumanga. Mmokwenda kuona mamuito. Mwana kaenda matakata. Nani okay. One mamuito. Na ena igongona June date 19 on Sunday kanitha wa Pastor JJ na mwathie kwa support etiguo na ona ko noga mwirera githuri githe etiguo yi aya kejete Miracle Baby tuinete kimodo makore ko forino wa jamai kan maju maje tana ke ana ke nene kana nema bai mo ko dero ke duri na ne to era ne to ka kere amade ne to ka ni to tikia pe to igwa ke duri ke to so ke to menye ni ya jenema wamlambe Yo.